Autodesk Inventor 2022 donosi unapređenja, poboljšanja i nove funkcionalnosti da biste mogli napraviti bolji proizvod za manje vremena. Razvoj novog Autodesk Inventora 2022 leži na povratnim informacijama sakupljenih od naših korisnika kroz beta program testiranja, predlaganje ideja i celogodišnjeg praćenja Inventor foruma. Unapređenja koja su potaknuli korisnici mogu se vidjeti u mnogim aspektima programa, počevši od tamne teme, preko delova, sklopova pa sve do crteža. Autodesk Inventor 2022 obezbeđuje performanse i funkcionalnost koje očekujete od profesionalno rangiranog alata za 3D modelovanje. Vidjet ćete unapređenja u performansama čak i pri jednostavnom otvaranju i zatvaranju fajlova, editovanju in place pa sve do visoko kvalitetnog renderovanja. Unapređenje funkcionalnosti na panelu sa osobinama i dodatne nove alatke obezbeđuju lakši i besprekoran radni tok. Potpuno nova funkcionalnost je Model State za sklopove i delove. Zajedno sa označavanjem pojedinačnih instanci čini moćan alat koji omogućava pravljenje različitih sklopova i delova sa jedinstvenim oznakama. Sada možete pojednostaviti model, menjati parametre i oblike bez pravljenja novih fajlova, to jest sve ostaje zapisano u jednom fajlu. Autodesk Inventor 2022 nastavlja da unapređuje međusobnu povezanost sa ostalim Autodesk programima. Sada možete veoma lako povezati Inventor sa Revitom. Čak postoji mogućnost da snimite Revit file direktno iz Inventora. Zatim možete poslati Inventor model direktno u Fusion 360 radi korišćenja dodatnih radnih tokova karakterističnih za Fusion 360. Sa pomenutim dodacima i unapređenjima, Autodesk Inventor 2022 pomaže vam da lakše sarađujete i budete produktivniji, pri tome održavajući prilagodljivost koja vam je potrebna da biste napravili bolji proizvod za manje vremena.